Berapa juz hafalannya? 6 juz. 6 juz, Masya Allah ya. Oke, perhatikan Pak Ustadz baik-baik, tetap tenang, jangan buru-buru ya. Nggak ada yang ngejar-ngejar soalnya. Oke, silakan Pak Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Seulangi. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Ya, alhamdulillah. Yang kedua, وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا خير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Ya, soal terakhir. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah ya, 3 soal sudah diselesaikan. Bagaimana Pak Ustadz Rafi'i komentarnya? Alhamdulillah lancar, tapi ada berapa yang perbaiki. Tadi pada kasus ala innahum sufaha ya. Apa terselak tadi sehingga tidak lanjutkan sufaha'u ya, harusnya kita berhenti aja dia, jangan hidupkan hamzahnya. Yang kedua walakin kanu, nunya itu mad jais. Jadi di atas tadi mad jaisnya udah bagus. Illa anfusahum qalu innama, udah bagus. Ala innahum. Tapi begitu dapat walakin kanu juga mad jais, tidak diberikan hak yang sama seperti di atas kan. Ya, kemudian mengulang. Jadi mengulang tadi ada fakulu minha haitsu syi'tum ragadan, diulangnya dari minha. Jadi enggak bagus ngulang minha. Dari fakulu lah ya, fakulu minha, di situ dia. Kemudian mengulang juga lagi fa anzalna 'alal ladzina zalamu. Ya, diulang dari 'alal ladzina zalamu. Ya, jangan dari ala. Seharusnya dari fa anzalna. Terjadi juga kasus yang sama pada Rabbana wa ba'ats fihim minhum rasulam minhum yatlu 'alaihim. Kembali diulangnya minhum yatlu 'alaihim. Seharusnya yatlu aja. Yatlu 'alaihim ayatik ya. Nah, itu kasus-kasus pengulang seperti itu tidak bagus pada hal-hal yang memang ya tidak sepantas diulang di situ. Baik, makasih. Oke, baik. Selanjutnya Pak Ustadz Yuni Maha. Ya baik, alhamdulillah suaranya bagus, huruf-hurufnya cukup jelas tadi. Cuman perlu perbaikan seperti yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi ya. Ada 3 kasus masalah memulainya lagi. Setelah diwakafkan memulainya lagi, itu yang salah ya. Baik, makasih. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Alia Safira. Ya,